Lepotani moji, a ja se nadam da ovi moji videići pomažu nekome ovako šta ja radim, ha? A ovdje i danas ćemo opet nešto novo. Danas ćemo sastaviti ormar. Vidiš, ima jedan stari ormar, mislim stari, dobar je, odličan je, još je on kao puška. I sad sam ti ga njega rastavio i sad njega treba ponovo sastaviti u drugoj prostoriji, ha? Još ima tu dijelova, još ima vrata, jedna, druga. Ma tu svega, morat ćemo preurediti sobu, onda ćemo da ne bacimo ovi ormar, onda ćemo ga lipo iskoristiti, znaš, stavit ćemo ga na drugom mjestu, u ostavu da će mi pomoći, znaš, sad ćemo mi to, pokazat ćemo kako ćemo ga sastaviti. A to ti je isto kada ga sastavljaš iz početka, kada si ga dobio u kutiji, sad ga treba sastaviti. I onda dobiješ oni plan, znaš, prospekt, dobiješ plan, kako ćeš ga sastavljati, sad što ja pomoći da ga sastavim, znači kad kupiš negdje, šta ja znam, u nekom dućanu kupiš ormar, ideš ga, dođeš doma, ideš ga sastaviti, bogaj ti ne znaš ga sastaviti, čovječ, trebaš zvati one što traže 400-500 kuna da sastavi, to je bogaj, ko će to platiti, čovječ? Ko će to svi platiti? I onda ćemo mi to lipo sad, pokazat ćemo kako ćete sami to napraviti, znaš. Ja sam ga već nastavio tako da znam od prilike gdje šta ide i onda ćemo lako, a isto tako ti kada ga izvadiš iz paketa, znaš, vidiš ono na onome planu kako ste nacrtane, ove rupe, kako su ti raspoređene, vidiš ove rupe. Tamo ti piše onda na onome planu, ti piše na nacrtu, ti piše podnica, onda staviš podnicu, pa na nju ovu stranicu, ovo i to ide bez problema. Sad ću ja vam pokazati, hajde, moći. Evo ovako, kad dođeš na poziciju, onda ti je najbolje prvu ploču moraš staviti, to ti isto kao i u nacrtu kad izvadiš iz kutija, onda nađeš ovu prvu ploču koja ide dole na pod. A ona će biti jedno 10 cm, će ona biti od poda, tako da nema straja, neće ti se nalažiti. Ali moraš i kažem ti naći prvu, znači tako ti piše i u nacrtu. Ima gori vidiš dvi vide, ima tamo, ima po sredini ove kopice za stranice koje će ti doći gori vertikalno i ovdje sa strane ima isto za uvatiti ove stranicu, vidiš. Znači nju prvu pronađeš i stavi ovako uzazitak, skroz uzazitak, tako da kad staviš gore stranicu da ti ne mora niko držati, da možeš sam. Ili nađi nekoga da ti pomogne, pa ne možeš raditi tako ovdje. Znači prvo podnica, onda desna stranica. Gledaj sad dalje, vidiš što tu sam pripremio ovu stranicu. I stavio sam ove vide, vidiš ti imaš staviti ove čepove i okreneš ovu stranicu, vidiš ovdje ima ova stranica, ona ti mora gledat prema robu ploči. To znači da je otvorena, da se može, samo je natakneš, tu uzmeš i tamo onome svome paketiću i samo je tu nataknuti. Nabiješ ovo jedno, nabiješ ovo drugo. Jednostavno, rupa ne treba ti čepiš ništa. Tu ispod je rupa u koju će doći ova vidica, ovdje vidiš sa strane, ova podnica, će se nabiti ovu rupu sa strane tu i ona će ući u ovaj čep, koji ima rupu u sebi. Vidiš, ovaj čep, tamo staviš na ovu rupicu i da tamo s druge strane dođe, vidiš, tu uđe ova vid da uđe tu i onda kad staviš ovaj čep, on stisne ovu glavu, tu vidiš ovu glavu i samo okreneš u suprotnom u smjeru kazaljke na satu se kad savino okreneš i on čvrsto stisne ovu glavu i tako da to ne može nigdje maknuti, isto tako i ona druga. A tu sa strane imaš, vidiš tu sa strane imaš i ove za drvene klinove, ove 3 drvena klina, njih gurneš unutra, nemoj koristiti lipilo ništa, jer ako koristiš lipilo onda više nikad nećeš moći rastaviti ormar, morat ćeš ga baciti, znači onda ti vidiš ova ide tu, vidiš uđe u ovu tu, ova uđe u ovu tu, stranicu i ova iz podnice uđe u stranicu tu. I onda ti to drži. I sad ćemo montirati prvo ovu desnu stranu. Evo vidiš, na ovu stranu sam podbacio sam nekako u kutiju na ovu stranu tako da mi iste visine tamo i ovamo, tako da mogu sam napraviti, vidiš. Vidiš sad namestiš ove klinove namestiš da su sve u istoj ravnini, i samo gurneš tamo, hop, evo ga, i to ti je to, vidiš, jedna strana riješi, i onda vidiš
ona strelica je još tamo pokazuje prema rubu, pa samo nabiješ unutra i okreneš prema kako ide sat, vidiš, i stegneš koliko možeš. Hop, jedno i drugu, i sad je to stegnuto, vidiš, jedna strana je uvođena. Ovo su već stavljene ove za police, tako da znamo gdje su police, ovo je sve za police, još ove rupice su sve za police. Tako da ti možeš staviti na visinu koju hoćeš, samo izbrojiš. Samo izbrojiš s jedne i s druge strane, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aha, ovo ću staviti na 12, tako i s druge strane na 12 ili na koji ti god hoćeš. I sad ćemo staviti ovu drugu stranu. Stvari stavit ćemo ovu srednju sad, stavit ćemo ovu srednju stranicu pa ćemo onda ovu zadnju ovdje. Ovaj rub, vidiš kako izgledaju. Vidiš kako izgledaju te rupe, vidiš. Za ovaj čep, vidiš, okreneš ovako ovu strelicu da ti gleda. Strelica da ti gleda put na rub. Tako da si siguran da ti može ući odavde, da ti može ući onaj čep unutra i onda ti odgore samo stegneš. Ove drvene staviš prije toga i nemoj koristiti nikad lipilo nemoj koristiti. Jer nećeš moći rastaviti ormar. Sad stavljam ovu srednju stranicu. Isto tako provjeri s druge strane da su ti one strelice prema dole, prema rubu. Da možeš nataknuti ovo željezo. I prije toga, ako stavljaš novi ormar, prije toga staviš ove drvene ispod. Znači ove drvene koji će ući u ove rupice. Evo viš ove drvene, ova već je nosila tu, tako da je tu sad samo rupu. I sad samo natakneš. I stegneš s ove druge strane. Ovo stoji, sad ćemo staviti ovu srednju gore policu. Ovu jednu policu što je bila tu, vidiš što je bila, vidi se ovaj četiri vide. Tako da će ona držati ovu kompletnu konstrukciju. Polica je spremna. Staviš, vidiš, prvo moraš staviti ove čepove koji će isto kao i one stranice držati. Vidiš, ovaj čep ide na ovo tu, na ovu vidicu tu, a ovaj drugi ide na ovu tu, isto tako i sa druge strane, vidiš, isto ovi čepovi što su doli, oni idu gore na ove, i samo to natakneš. Kad se stavlja policu, ispod imaš, vidiš, ovo je za staviti onu cijev za višalicu, ništa to nego, vidiš ovdje ispod, vidiš ovo. Sam ukos ima jedna vida unutra, križasta i samo u smjeru kazaljka na satu stegneš. Hop, dobro stegni. Tako je ovo drugo. Hop. Treću, ukosa, znači ukosa kad sam vidio. Ukosa. I četvrtu. I polica je stegnuta. I isto tako i krov. Staviš jednu stranu, znači ovaj krov staviš jednu stranu, uglaviš ovu vidu i ovo tamo i stegnaš, vidiš, ne da ti ovo ostane gore slobodno. Sad ćemo to samo pomaknuti i sad ćemo da se samo nabije na ruku. I sad ono najbitnije od svega, vidiš, sad to je, vidiš, ono se već, ormar se već krije, vidiš, kako sam već sredini krivi. Ono sad kad ti staviš tu robe, to ono robe unutra, to sve iskrivi. Vidiš, sad kada podigne nogon doli, na sredinu kada malo podigne nogon, ovo se gore ispravi, vidiš. Vidiš kako se to ispravi, vidiš. Vidiš. Zato ćemo mi sad napraviti jednu najvažniju stvar od svega. Vidiš, ja sam pripremio ovo. Malo podigneš, vidiš to od prilike. Malo više nego što je ormar, par milimetara. I onda samo malo podigneš. Ovo gurniš na sredinu. Ovo gurniš na sredinu i sasvim miran. I sasvim miran 100 godina, gledaj. Sad se taj ormar neće iskriviti nikad, neće putiti. Sad ćemo stavljati police. Sad police samo staviš. Ako sad stavljaš novi ormar, imaš u paketu, imaš ove male. Viš ove male. Klinove. I samo zabijaš da te go volja. Znači ako viš imaš ove 4, imaš izbor.
imaš izbor 1, 2, 3, 4 već probijene, ti sad izabereš koliko želiš da ti bude polica široka, ja želim malo širu, onda ću ja staviti tu. I tako na drugu stranu isto, 1, 2, 3, 4, staviš tu. Na ovu drugu stranu isto i onda samo staviš policu na to, hop, gore. Evo, police su stavljene, sad prije što stavimo vrata, vidiš tamo je sad običan zid. Tu je sad običan zid, nema ništa, znači s druge strane moramo staviti neku zaštitu od prašine. A stavit ćemo ovaj original, vidiš ovaj. Vidiš ovu špeplaću. Tu špeplaću sad ćemo staviti s druge strane, zavidati, ima već vide, vidiš već ima vide. I samo okolo zavidaš. Malo odmakneš ormar, a kasnije će biti teško da stavimo vrata, bit će teško za odmaknuti, onda je bolje od... Evo, stavili smo ovu zaštitu, s druge strane smo je zakucali, još vrata i gotovo, vidiš sva vrata pakovanja, u svakom pakiranju imaš ovu pritvelu i ovu stranu gurneš u ovu postojeću rupu na vratima, gurneš i zavidaš jednu i drugu i onda ti je orad, vidiš, onda ti je ovo opet nazad može i ovo samo zavidaš u vrata, vidiš, ove vide staviš tu jednu vijedu, staviš drugu i zavidaš tamo u vrata, tako i ovo isto, tako na svima vratima isto staviš ovu predviđenu rupu, nabijaš, zavidaš prvo ove dvije na vrata i onda normalno, tako i ove dole i sve isto. Vidiš, ormar je lipo na svom mjestu, znaš kako vam tu lipo stava, nema puno prostora, ali moći se otvoriti, vidiš, onako za zimsku, za letnju robu, vidiš, malo otvoriš jednu stranu pa drugu. A šta ćeš prije? Kad nema više mjesta, šta ću ja, ali evo, vidiš, recimo, ovdje može. Otvoriš pa onda s ove strane možeš postavljati sve police, ali jedno već ti koliko sad tu ima mjesta. Eto, stavite mi dobro, malo lajkić, malo subscribe, se vidimo, bye bye.